Olpiski, ki sa la jodi ya? La studio la, mwen salye tout family yo men. Mwen gravade gen müzik men. Di nou sa mta fe men, mwen kon fanatik yo. Pede yon mek din kote müzik ba ja kon ba yo flow men. Ba kon ba yo fe men. Ok, mwen kompran. Sou ki bi wal travay müzik sa men? Mwen maken son nou gen kek gen müzik na plage, pero boko gen tan epi mwen sa travay an pil do. Ki fe nou boko ka fe yo. Mwen gon müzik, mwen gon kote mwen te gen pou maljwe, mwen gen müzik mwen ba lage la. Gen müzik sa va te chaje from. Gen müzik sa rele, rap kreol son religion. Ba heavy, kape na vwel fanatik mwen. Olpiski, eske se religion rap la pi reme ou bien se religion l'eglise? Mwen bien di ou jan di lan rap la deja nan religion rap sa mwen konverti frem. E pa fasil pou mwen ta chite paske sa mwen Babylon yel. Kon mwen refren ay kon sa l fet mwen tou ban nou fra. Olpiski, eske ou reme müzik an pil? Elik tout vim frem. Depi lem piti mwen men sa an pil vazi. Depi lem piti, ma pleve, mwen devle devine ou go artist men. Mwen konya mwen gen 17 ans.